thugad an dar na Taigh-solais ag mac go goin na céadanje bhílteach an níor dhéas an seo an Mull of Kintyre. Fad a bhfuil méar cúil de ALBA is stoppa amach an chuan, chahór a Sùil clatach an éidein a hama gúsan míle falaf. Ha an Taigh-solais id Mull of Kintyre sa bhfuil 3 troich a gáirte is cún scéad ailte leis an canar na ceannachan neona 3 pacadan. Get a bhain lárach is tin mór, bei chud dudamh leis an nílainn a bimliche. Leis cho carach sa hán glatach, san na cia bic si a míle falaf a hán ag tóirgan stú son an Taigh-solais a hógála hortith tíd. Dhéime go chula da déile a bhíad a hárainn le éich a ráit an cartach ba cheann lochíil chiarainn, cór is si a míle díag is falaf. Húm mach go goin leis a chwár amaice, slasig an Solus ag didig na bliana, seach ciad díag ciad fichid sa hoch. Han carn seo na héasú a chroch is cúil an Taigh-solais. Se carn an cína hán, gan nua díchiad, polisman, pilot agus officad dían cha bharaig sa nógvíos an na nuiciad díag ciad fichid sa céad díag, nó da bhfuil an helicopter sinúcachcha san talú i bhlá ceoch. Cha Taigh-solais Maol Chinn Tìre a hógála súr ans na fichidan jen noch go bhlín díag, get a bheit díich blian éileán mas da chud an jen ALBA rád ceart ga éonsaí. Cha cuaach an jalan a chulán sa bhliana nuiciad díag trí fichid sa siad díag.